Kua puta he whakahoki I te toihau o te rūnanga o Ngāti Kahu, ki ngā whakapai e mea ana, e he ana tāna tautoko I te hunga tohe tohe I Taipā. He ai kia makere mutu, ko wai ia ki te whakahe I te hiahia o te hapu o Matakairiri, kia tū I a rātou te puehu. He tohe tohe kua kotahi marama neke atu e haere ana. Aha kua nui haere o na rongo me ana kai tautoko. Tērā e tahi o ngā puhi e mea ana kāore I te tika. Ai kani taku aroa ki a rātou. E takataka ana rātou ki te he. O te tangata e hena o Margaret Mutu. E ai kia David kei te tautoko a Mākere Mutu, te hea mana o te rūnanga o Ngāti Kahu I ngā tohe tohe I Taipā. Aha kua te kau o nā uri, kua mauhere tia. Ka takakoro ki a Margaret. E haere ana ta tātou taitamariki ta whare herere, e taka ana ta tātou taitamariki ki te he. Engari, e kore he ana a Margaret, e tūtonu ana. Mā te hapu e ki atu ki te rūnanga me pēnā. Kāhore mā te rūnanga e tohu I ngā hapu. E mea ana a Mākere, ko te tikanga a Ngāti Kahu, ko te tuku mā ngā hapu anō, ngā hapu e whakahaere, I te mutunga iho nā te hapu o Matakairiri te whakatau. He oi e ai ki a Rankin he karo noai ho tēnā, a mea ki te hea mana I te hunga tohe tohe ki te whai I te tika. E moe ana tātou te process, the tribunal process, e pai ana ta haeringa. E pai ana ta haeringa the process o te Waitangi Tribunal. Engari, e tū ana, e whawhai ana, e taka ana. I tēnei wā, kei te noho whakatā ute a Matakairiri, ki te taha o te whenua e hiahia tia ana e rātau. Ko te whakapae hei te mane, ka whakawhiwhia a Matakairiri ki tētahi pānui, hei pana anō I a rātau. Ki Ngikiri ona, te karere.